broj 13 Nikola Dragičević, broj 5 Gojko Žilić, broj 10 Aleksandar Petrović, kapitan tima, broj 24 Vladimir Jevđenijević, broj 8 Dejan Marić, broj 6 Vladimir Stavljević, broj 4 Milan Kuzmanović, broj 20 Miroslav Petronijević i broj 9 Bojan Brajković. Na klupi za rezervne igrače su brojem 50 Nikola Đokić, broj 29 Aleksandar Andrejević, broj 27 Stefan Goničić, broj 17 Nemanja Ilić, broj 34 Petar Spasić, broj 28 Igor Radičić i broj 15 Đorđe Radojević. Šestničkog štaba prvog kluba Čukarica Stankom je Dragan Vacmanović. Borac danas igra u sastavu broj 28 Nikola Milojević, broj 23 Bogdan Miličić, broj 17 Mario Maslać, broj 4 Aleksandar Ignjatović, broj 25 Filip Mladenović, broj 11 Zoran Kostić, kapitan tima, broj 21 Nebojša Metenjak, broj 22 Stefan Spirovski, broj 7 Aleksandar Stojmirović, broj 77 Filip Knežević i broj 8 Jovan Damjanović. Na klupi za rezervne igrače sa brojem 12 Nikola Petrić, broj 2 Dušan Duljić,